салом ба кулли мухлисони футболи тоҷик. Шаҳри даври чоруми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лига Якумро дар барномаи ФАТ пайгир бошед. ин навбат бозиҳои Лига Якум ба қавли 180 дараҷа тоб хӯрд. Дастаҳое ки дар аввал хеле ба назар заиф менамуд, ин навбат корҳои бузургеро барои мухлисон анҷом доданд. Масалан, Шодмон аз интизориҳову умедҳо тамоман дур рафта буд, вале бозӣ муқобили Гулистон гӯё ки муқобили дастаи мактаби рақами 61 буд. Дастаи Ҳисорӣ он қадар гол зиёд зад ки шикастҳои ду даври аввалу мусовии даври пеш аз чорумро ҷуброн сохт. Сарои Камар низ ҳамин хел. Дастаи панҷӣ то ҳадде дар ин мавсим суст буд ки ҳатто дар се даври мусобиқа ягон имтиёз надошт ва аввалин имтиёзи худро дар бозӣ муқобили Сарҳадчии Ҳамадонӣ ба даст овард. Ин бедоршавиҳои дастаҳои дар аввали мавсим суст дарак аз он медиҳад ки мавсими муборизаҳои беамони Лига Якум ҳамакнун оғоз гардиданд. Акнун мехоҳам доир ба як рекорди фарзияи худам ҳарф занам. таи 3 соли охир ки ман бо Лига Якум кор мекунам, ягон маротиба дастаи Моҳир дар садри ҷадвал набуд ва ин аввалин бор аст ки Моҳир аз оғози мавсим лидериро ба ягон даста намедиҳад. Гуфтаниам ки дар ниҳоят даста азми ба Лигаи олӣ рафтанро дорад ва шояд ки имсол ҳамчун садрнишини ҷадвал мавсимро хотима диҳад. онҳо дар 4 даври баргузоршуда 3 бозии худро бо ғалаба паси сар карданд ва бо 9 имтиёз мавқеи аввалро ишғол намуданд. чизи дигаре ки ҳарчанд нав несту вале умедҳоро зинда мекунад, ин рақиби ҷадвалии Моҳир ба ҳисоб рафтани Панҷшери Балхӣ аст. Панҷшер бо 8 имтиёз дар ҷои дуюм аст ва ҳоло ягон маротиба дар 4 давр ба шикаст мувоҷеҳ нагардидааст. 2 ғалабаву 2 мусовӣ ки бо ин метавонанд ҷилави мавқеъҳои болоии ҷадвалро ҳамроҳ бо Моҳир ба даст бигиранд ва то охир мубориза баранд. инҷо аз ҳама дастаи сусти суст Гулистони шаҳри Гулистон аст ки дар 3 бозии баргузор кардааш ягон маротиба ғалаба накардааст. хулас ин ва чанд далели аҷиби дигарро дар барномаи имрӯзаи Фатҳ пайгир бошед. аввалин чизе ки мехоҳам дар мавридаш ҳарф занам ин рақобати дастаҳои Истаравшан ва Душанбе мебошад. дастаи шимоли кишвар дар майдони худ дастаи Пойтахтро ҳатто имкони зарбаи мустақим заданро надод. Илҳом Баротов, футболбози соҳибноми дастаи Истаравшан, дар ин бозӣ аз худ дарак дод ва як голи зебоеро аз вазъияти стандартӣ ба ҳадаф расонид. ногуфта намонад ки таҷрибаи бои Истаравшаниҳо дар ин бозӣ баръало мушоҳида мешуд. ҳатто имкон буд дастаи Истаравшан Душанберо торумор намояд. услуби дастаи Истаравшан монанд як нақшаи пешакӣ таҳриррезӣ шудааст. тӯбро дар назди ҷаримагоҳи дарвозаи худ чанд муддате кӯтоҳе нигоҳ медоранд ва фурсати муносиб пайдо карда ба хати ҳамла ки он ҷо Илҳом Баротов ва Шаҳзод Иноятов ба қавле дар ҳолати омодабош ҳастанд ҳаво медиҳанд. дигар ҳамин хел фурсатҳои голӣ зуд ба миён меояд. ин бозиро мо пайгирӣ карда будем ва имкон ҳаст ки тамошо намоем. бозии дастаҳои Истаравшан ва Душанбе дар доираи рақобатҳои даври чоруми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лига Якум хеле пуршиддат сурат гирифт. дастаи Истаравшан ҳамчун мизбони ин рақобат аз аввали бозӣ бартариятро бар зимма гирифт ва чандин фурсатҳои голиро дар дақиқаҳои аввали бозӣ ба миён овард. ин буд ки ҳанӯз дар дақиқаи 14-уми бозӣ футболбози дастаи Истаравшан Шаҳзод Иноятов аз як партофти ҳамдастаи худ истифода бурду бо гузариши моҳирона аз дифоъгарони дастаи Душанбе тӯбро вориди дарвоза кард. маҳорати олии футболбози машҳури дастаи Истаравшан Илҳом Баротов дар ин бозӣ шоистаи таҳсин буд. анҷом додани дриблинг ва ба миён овардани фурсатҳои хатарзо футболбозони дастаи Душанберо маҷбур мекард то муқобили ӯ ба қоидавайронкуниҳои зиёде даст бизананд. аз ин довари майдон Қурбонмурод Шарипов барои вайрон кардани қоидаҳои бозӣ 4 маротиба ба футболбозони Душанбе корти зард нишон дод ва ин дар муқобили 2 қоидавайронкуниҳои дастаи Истаравшан ба миён омад. охирин маротиба футболбозони дастаи Душанбе дар дақиқаи 93 ба қоидавайронкунӣ даст заданд ки ин барояшон натиҷаи хуб надод. дар назди хати ҷаримагоҳ муқобили Илҳом Баротов қоидаи бозӣ дар ҳолати тӯбрабоӣ вайрон карда шуд ки довари майдон вазъияти стандартӣ таъин сохт. худи Илҳом Баротов аз иҷрои анҷом додани вазъияти мазкур ба хубӣ баромад ва тӯбро мустақиман дохили дарвозаи дастаи Душанбе намуд. ба ҳамин ҳисоби дидор 2-2 ба нафъи футболбозони дастаи Истаравшан хотима ёфт. бояд ёдовар шавем ки футболбози дигари дастаи Истаравшан Шаҳзод Иноятов ҳамчун беҳтарин футболбози дидори мазкур дониста шуд. Илҳомҷон Баротов бошад дар ин бозӣ шумораи умумии голҳояшро ба 6 адад расонид ва феълан лидерии рӯйхати беҳтарин нишонзанҳои Лига Якумро бар зимма дорад. ин дуюмин ғалабаи дастаи Истаравшан дар ин мавсим аст ки бо 7 имтиёз мавқеи панҷуми ҷадвалро ихтиёр карданд.
بازی دیگری دور چهارم در منطقه باختر برگزار شده بود. فعلا که از دسته‌های سخت چمپیونات پنجشیر بلخی در میدان خود دسته نوکار پرواز فرودگاه بین‌المللی شهر خوجند را قبول کرد. پرواز گفتم در سفر سست است که نه، پنجشیر به قول وایمه پیش مخلصان خود خواست پرواز را به فاجعه مبدل گرداند که نشد. شاگردان بختیار حکیموف همین قدر برتری داشتند که یک گل به هدف رساندند. دیگر ما بازی پراگماتیکی و عقب نشینی را در اجرای دسته بلخی می‌دیدیم. پرواز هم چندین فرصت‌های جالب گلزنی پیدا کرد، ولی بخت فوتبالی مثل که برویشان نمیخندید. هجوم‌های برکاسا در اجرای هر دو دسته در 10 دقیقه آخری بازی به میان آمد، ولی حساب دیگر تغییر نیافت. خلاص این بازی هم از مد نظر همکاران ما دور نماند و تماشا کنید که بازی در کدام سطح برگزار شد. даҳо нафар мухлисони бозии футбол бо мақсади дастгирии дастаҳои футболбозони паншери ноҳияи ҷалолиддини балхӣ ва парвози ноҳияи бобоҷон ғафуров ба варзишгоҳи марказии ноҳияи ҷалолиддини балхӣ ҷамъ омаданд. бозии ин дастаҳо дар доираи лигаи якум даври чоруми мусобиқа роҳандозӣ гардида футболбозони ҳарду даста ба ин сабқат бо омодагии пухта ҳозир шуданд. рақобати байни дастаҳо баёнгари он буд ки то оғози бозии лигаи якуми даври чорум аъзои ҳарду даста омодагии хуб гирифтанд. дар қисмати аввали бозӣ футболбозони дастаи парвози ноҳияи бобоҷон ғафуров маҳорати хуби варзишӣ нишон дода кӯшиши ворид намудани голро ба дастаи мизбон намуданд. аммо муҳофизатгарони дастаи паншери ноҳияи ҷалолиддини балхӣ ки дар ин ҷодда таҷрибаи хуби касбӣ доштанд нагузоштанд ки футболбозони дастаи парвоз чунин имкониятро пайдо намоянд. дар натиҷа қисми аввали мусобиқа бенатиҷа анҷом ёфт, ҳарчанд футболбозони ҳарду дастаҳо имконияти хуби голзаниро дар даст доштанд. қисми дуюми бозӣ бо ҳаракатҳои самаровари футболбозони дастаи паншери ноҳияи ҷалолиддини балхӣ оғоз ёфта, дар дақиқаи 56-уми бозӣ ба футболбози даста маҳмудзода бобошо муяссар шуд ки ба дастаи меҳмонон гол ворид намуда ҳисоби бозиро кушояд. футболбозони дастаи парвоз чунин ранг гирифтани бозиро интизор набуданд ва пас аз ин голи беҷавоб талош намуданд ки аз кӯчактарин имконият истифода намуда ҳисобро баробар созанд. мутаассифона талошҳои пайдарпайи футболбозони даста бенатиҷа боқӣ монд ва бозӣ бо ҳисоби 1-0 ба фоидаи дастаи паншер ҷамъбаст гардид. мо бо бозии парвоз омодагӣ хуб карда будем. вақтам камтар буд, 3 рӯз барои тамрино барои мо вақт буд, барои тайёрӣ хуб дидем. мо интизор набудем ки бозӣ ин қадар мушкил мешавад, барое ки мо дар майдони хуб мо имсол яке аз дастое ки барои лигаи олӣ баромадан талош мекунем, барои мо интизор набудем ки бозӣ мушкил мешавад. ба ҳар ҳол нигоҳ накарда бачаҳо бозӣ хуб карданд. 1-0 ҳамоша ғалаба кардем, 3 имтиёзро гирифтем, мухлисои худро шод кардем. бозии навбатӣ бо дастаи улбука тайёрӣ мебинем, тамринои хуб мекунем, ҳаракат мекунем. дар сафар барое ки дар сафар қиинтар мешавад, мо ҳаракат мекунем ки 3 хол дига биёрем. бозӣ тезу тунд шуд. ин бозӣ ҳамин як гол бозӣ ҳал мекард. ки гол занад ҳамун ғолиб меомад. ҳама дидан чӣ хел бозӣ шуд. ман якчи мегуфтем ки масъалаи доварон, сифати доварӣ паст. ин саҳёмин бози мо ҳаст ки ин хел мо чӣ хел баён мекунам ки сифат паст. ман дига ҳеҷ чӣ гуфтанӣ надорам. اینجا میخوام در مورد یک مشکلی برگزاری بازی‌ها حرف زنم. هر سال در لیگ یکم پرابلم حاضر نشدن دسته‌ها و خنک نظری آنها بر رگلامنت چمپیونات به نظر میرسد. در اصل چنین دسته‌ها باید مطابق قرارها جزای سخت ببینند و از بازی‌ها محروم شوند. حتی میشود که این گونه دسته‌ها را از چمپیونات خارج نمایی. همین گونه حالت متاسفانه در دور چهارم به نظر رسید. به یگان آگاهی پیشکی و موافقت با لیگ دسته روشن ظفرآباد با میدان دسته ماهیر حاضر نشد و این پیامدهای جدی را به میان خواهد آورد. حالا کمیته انتظامی فدراسیون فوتبال تاجیکستان دایر این موضوع خلاصه خود را نبرآورده است، ولی انتظار هستیم.
بازی دیگر دور چهارم چمپیونات تاجیکستان اوید با فوتبال میانی دسته‌های لیگ یکم با طور زایل صورت گرفتند. دسته اوریون از اصفهان در میدان خود با تیم یولبوگ رقابت کرد و نتیجه بازی مساوی 1-1 خاتمه یافت. سرایکمر 5 و سرحچی حمدانی بازی پرشدتی را به نمایش گذاشتند و در نهایت سرایکمر با حساب 3-2 غلبه کرد. دسته شادمان ایسار در سفر دسته گلستان را تارمار ساخت و حساب عمومی بازی 7-1 به نفع حصاری‌ها بود. در جدول چمپیونات فعلا چگونه گفته ماهر یومان لیدر است. در 4 بازی آخر 3 غلبه دارد و با 9 امتیاز در موقع اول است. پنجشیر بلخی هم همچون دسته یگان مرتبه شکست نخورده با 2 غلبه و 2 مساوی 8 امتیاز گرفت و موقع دوم جدول را اختیار دارد. هولبوک واسه نیز عیناً حالت پنجشیر را دارد و 4 بازی 2 غلبه و 2 مساوی کرده است و صاحب 8 امتیاز گردید که فقط تناسب گل‌ها سبب گردید تا این دسته بعد پنجشیر رسد. برچی ایسار هم در این قطار برای موقع‌های بالایی مدعی است و همگی از لیدر جدول 2 خال از پنجشیر و هولبوک 1 خال کم دارد. یعنی در 3 بازی 2 غلبه و 1 مساوی دارد که با 7 امتیاز موقع چهارم را اشغال نموده است. روشن ظفرآباد امسال به درجه عالی سست است. در 4 دور مسابقه 1 غلبه و 3 امتیاز به دست آورده است و با این در موقع 12ام جدول جایگیر شده است. گلستان شهر گلستان باشد یگان مرتبه در یگان بازی غلبه نکرده با 0 امتیاز در جای از همه آخر است. بازی‌های آینده لیگ یکم چنین صورت می‌گیرد. روز 20 می شادمان ایسار در میدان خود دسته استراوشان را قبول می‌کند و دسته پرواز باشد با گلستان مبارزه می‌برد. سرحچی در میدان خود با دسته ماهر و می‌خورد. روز 21 می سه بازی دیگر دور پنجم برگزار خواهد گردید که در بازی اول دسته هولبوک با پنجشیر در ناحیه واسه رقابت می‌کنند و دسته روشن ظفرآباد در میدان خود دسته اوریون را قبول خواهد کرد. برچی باشد با دسته سرایکمر دیدار انجام می‌دهد. فوتبالباز دسته استراوشان الهامجان براتوف در 4 دور مسابقه با زدن 6 گل دست یافته است و با این لیدری روی خط نشانزن‌های بهترین چمپیونات را در اختیار دارد. فوتبالباز دسته هولبوک ثمرالدین رسولو باشد با 3 گل در موقع دوم این روی خط جایگیر شده است. فوتبالباز دسته سرحچی مامورجان بوتاєв باشد 3 گل دارد و موقع سوم را اشغال نموده است و فوتبالباز دسته برچی مرادجان جلیل‌زاده نیز با 3 گل موقع چهارم را اشغال کرده است. فوتبالباز دسته ماهر شاهین بایف باشد هم 3 گل دارد و با این در موقع پنجم جدول جایگیر شده است. فوتبالبازان دیگر دسته‌های لیگ یکم بعد این فوتبالبازان با شماره گل‌های خود می‌ایستند. این برنامه فقط بود که من فردوس خورسند رقابت‌های دور چهارم چمپیونات تاجیکستان اوید با فوتبال میانی دسته‌های لیگ یکم را برای شما شهر توضیح دادم. تا برنامه دیگر شاد و پیروز باشید. خیر.